Treba nam nova ciljna grupa, trebaju nam mladi. Ljudi nas gledaju kao nekog Nemca. Ja to razumem, ali mladi hoće strast, hoće nešto novo. Nama treba neki Italijan, neka Alfa. Pa šta vi uopšte gledate na tim telefonima? TikTok! Kažu da je svaki početak težak. Momci, ajde da pogurate. Kada smo krenuli na TikToku imali smo 0 pratilaca. 0. A cilj nam je bio da za 6 mjeseci dođemo do 20.000. Vidi, to je bilo kao kad bi ovom Jugu dali da vozi do Budve. Ma kakvi do Budve? Na Marsa i nazad. E pa mi smo vam od onog Juga napravili ovog Mercedesa. A vi se vjerojatno pitate kako smo stigli do preko 80.000 pratilaca, do preko 50 miliona pregleda i preko 3 miliona engagementa. Sad ću da vam kažem kako. Kroz sketch formate smo im privukli pažnju, kroz edukaciju smo rešavali probleme, a kratke forme dužih emisija smo koristili da ih pozovemo na dodatno informisanje o temama iz industrije. Kao ciljnu grupu odredili su muškarce od 20 do 40 godina, koje zanima baš sve o automobilima. Zanima ih i Renault, i Audi, i Ford. Njih bre zanima da li je komšija našao Ibers okno od automobila, kako se prodaje BMW i kako se kupuje Passat. Sve ih bre zanima. Baš kao i mene. Sve to treba da bude i edukativno i zabavno. Edutainment. To ti je recept. Sve smo to uradili i napravili preko 50 miliona pregleda. Ej, 50 miliona pregleda na TikToku. Jeste li dobro čuli? Gde sam ona stava? 50 miliona pregleda. Da, 50 miliona pregleda na TikToku. A zamislite šta smo sve uradili na drugim mrežama. A? Ima neko bolje rezultate u regionu, a? Nema.